Sekian ngomong kono bagian kakak ngerti ning perasaan wong wadon gampang sedih lan gampang ketuon ati ngeres yen demen ora kelakon. Terus terang mama bulan beli sayang Mapa ngerti takkan duwe anak rabi aja watir takkan masih bisa ning waktu lan uga ning rejeki aiming sepan ning gue menengan bagian neng ayo bintang tamu nih ayo beng gak geleng nengah apa tercetek nengah nah pamer atol sok tinggalnya ya sok dilanjut yang pimpinan mau nembang boleh seumpama sing tua ngomong setuju aja watir ya kawin tapi duayu. oh iya beli mama habis yo cek geseran ada percaya beli bakal beda-beda adil sing enom karo sing tua kudu sabar lampan nerima wadon sabar jadi suara terus terang duduk akan disayang kakak disayang yang ngerti kakak duwe anak rabi gak khawatir kakak masih bisa bagi Mamai Ayu nih waktu lalu gak dikerjain mungkin dari tangan apa Kendar yang punya kamu selamat sore selamat datang Gisela Mama Ayu Bapak Kendar selamat sore seumpama Mama Ayu ngomong setuju aja watir tekawin tapi diwayu sing percaya beli bakal di beda-beda arep adil sing enom karo sing tua kudu sabar lan panerima wadon sabar Mama Ayu jaminan suarga ngok wong ayu aja lo ngomong konon kakak ngerti ning perasaan
sudi lan gampang ketuon ati ngeres yen demen ora ketunggon. Matur kesuwun Wayu.